علیکم دوستان از من خوش تبریک هستم. خمسات به امروز خیلی دوستش کنشون رسید حالشون از این آماجون ها و از این مبارشون فرصت تبریک میگیم از دوستان مبارک باشه. عشق کجا رفانم جواب این گفتنتانم عشق در دام باز میخوانم با اشکی پنهان عشق عشق خوشترین دردی بدی زشت و زیبا آمدی عشق در دام باز میخوانم با سوزی هجران عشق عاشقانه با هوای دیوانگی با خودی خودت تا صدد بیگانگی دل دادم در قفس ببین که افتادم عاشقانه با هوای دیوانگی با خودی خودت تا صدد بیگانگی. Assalomu alaykum mardumi sarbalandi Samarqand azim. Assalomu alaykum padar modarxo, xohar modarxo. Albatta mana biz Rossiya xursandi Rossiya bo'ldi. Albatta mana xushru Rossiya xursandi va yak inson joshon hamma vaqt ma'lum. Azbiriki, azbiri farzand joshon, azbiri xoharhoy azizjon biz Alloh rahmat qiladi shodravon padari aziz Azmomi Abubakir Ahmad. Albatta davronda silai rahm amma jonho ishtirok etsin. Azmi amajon ha umriz fathiya oyishmay tabrik mukunay. Albatta hamsiraton anvaraki qo'shakir shevin. Rossiya xursandatan bo'lishar. Mana umriz muammoga tarif etsinki, mohona jiyan jonomon ham bu mehribononu chiqatira vaqt safarda bur. Mana umriz bedordan nasib etibaz. Ilohiy xonadonashon o'tishadi. Men har yaktomu agar hamma jiyanimni bilmaga Alloh rahmat qilib tadarrushetlik biringmishin. Tadarash juda ham insoniy xokiso, juda ham insoniy mehmondo'st bu. Albatta mana biz jurivay ma'lum biz azmani amajon xo'sh tabrik etdizben biz moderator mana bir kamera qo'yib disben qashon safarda sog' salomat davomda bo'lib albatta bundagi amajon xon mavduiti Shahnoz aytdi Gulnoz aytdi Shokir aka azmashon albatta moderator mehribonaton azmani Gulsaronajon tabrik qilaman sog' salomat gardek mana bir xushro guruh davomda Anvar aka ham ishtirok etgan xushro qarsak qo'yishmoqki davomda taklif qilaman biz dinomda eng aziz kitobi Qur'on mana biz mana bir tarafxona mana bir restoran biz nur do'stimiz mana bir kitobxona biz azmoni amajon ha albatta Anvar aka bilan niyat qilganki ilohim diyoshon qo'sha ko'rshavat haj baraftan nasib qilib marhamat davronda taklif qilaman mana bir xushro kitobxona biz azmoni amajon ha marhamat. Albatta mana biz Rossiya xursand Rossiya bo'ladi. Shaxsan azmini Anvar aka mana xushro guldasta xo'sh muhim bo'lib bo'lsin. Biz Rossiya xursand. Allohdan behisob shukr xo'shavatki mana bu so'lish muhim nasib etibsiz. Mana chiqadilar vaqt safarlardan shaxsan Anvar aka xo'shon niyat qilibdilarki Samarqandda sog' salomat do'st qo'ya davrida xohar dodaxi jezdadan xushro ishdan qo'ya shaxsan niyat qildik muhim. Albatta mana biz Rossiya shukr etamiz. Payg'ambarimiz Muhammad as payg'ambarimiz buyurdi hamsarashon mehribon hamsarashon xushro suxankadan biz azmi amajon ha boqishdi telefon has marhamat hamisha qabul qilib muborak bo'lsin.
Antoma rahmat bugün. Albatta manamız Fatih oy azmami amajon va tabrik etdi. Nodurete manami kamerada deside amajon sog' salomat davom ediyor. Albatta padar modara joshini yabon inson kerak. Amriz amajon va rahmat. Jey patalokuna nomalo kesidi yonotonga kanot kesidi ilohiy manafat destigari avadi shavat. Muriz shaxsan anvara kenki qati manami xushur xo'foya davrunda taklif mumkin. Allohga behisob shukr xo'shat. Har so'yim mushmi tabriklar hamma nasiblar marhamat. Do'ra bo'lsa Рисовался с календаря, но не стоит грустить зря. Сегодня день рождения, собираются все друзья. Albatta, manamiz davronda hamma amajonlar ishtirok etsa, men agar ruxsat etanaga davronda mavzuda amajonni taklif qilay. Azbirij yarashon shu son xo'bishlar. Albatta, modari mehribonashina bu saroyda ham nastar taklif qilay yarashonlar marhamat. داداجان اینجا به بیا بکن گشتن تا همجا با یکتا بکنم خالی دادی؟ من یکتا به تبریک کنه اینجا باید کنه امیر جان خالی داوی تلفن چسته دست بیا امیر جان مبارکندیم با بخشیتان دیوان داشتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتب رسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى يوم تلاوة القرآن حلاوة إيمان پروردگار آمین آیات قرآن هدیه کردین جانب زن پیغمبران بیکسان غریبان عزیز اولیاء گذشتگی یار برادران دوستان عزیز اهل مسلمه ها پدران مادران خویشتوار گذشتگان جمیع گذشتگان هم باشند طریق رحمت شایسته جنت اخرشان آباد یخشن شاد گردن پروردگارا مادر با امید راست بخش سعادت کسب و کارشان با عمرشان با برکات عطا کند شفاعت بر دل سفرشان بی‌خطر شد
بیمار که شفاعت کند هر بلای و قضای و آفت خودش پروردگار با پناهش می‌گذارد. پروردگارم ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. این خوشک کسیتون دیواره که عمر دراز شود. هر مومن خانه فعال توی تماشا شرط سندی شود. من دیواره که با بخشن السلام علیکم خیش تبارو یارو دوستاکو خوش آمدیتون امروز من فتحی جون از روزش و هماتون خوش آمدیتون خدا جانا رحمت شما با همه خیل فرزند ما هم با داماد کده دادگیتون با تربیه دادگیتون با اما هم همه وقت با خبر الهیم تا اخیره تا دنیا بودگیش همه خیل مهر و عقابتو ما گم نشود الهیم دیکوشم خوشه پیرو با دولت شود و بخش شود هم با هم الهیم ساق و سلامت گردیم این ساقای هم همه خیل روزوی نغز بشینیم الهیم شد بداریم البته مبارکه فتحویتی انسان ها نغزی کنونم گنده کنونم این الله خودشش که میشود است من امروز قرائت قرآن کردن الهی گذاشته بیا روح کشان شاد باشد البته هر یک انسان چی نیت های نفس که فرزند کلام میکنن من این فرزند ها پدر مادر مهربان شد امروز البته فتحی های عظیم فرزنداتونم تبریک میکنیم امروز شکرانتون مبارک باشد الله به حساب شکرها شود منم خیلی روزها برساندگی شما امروز دینام به این عزیز کتاب های قرآن از طرف اما جان ها داده شد 5 سالها بعد حاجی آیتی حاجی اکبتون به تبریک نصف کند البته دوران با امروز خواهر عزیز نرگیزه را پیغام تکلیف کن سرودهای شوق میخونن همتون دوران به تکلیف میکنیم سمرقند میخوام باشتون محمد مبارک باشد
دل او